College Wuni Fibro Session Pan, Jing Betip Namta Kubor Light Kam Lengba SSC, Kabade Jongka Sub Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force Examination 2024. Shuaban poi kita ngashukwa banongkom neba. Kitu kiba deban register ya kana SSC website. Te kihaban register thamai beng session nomor ba ka website kala change mo. Kamde shu ka ssc.nic.in kala ada no ka ssc.gov.in. Te baro kibala ada register ka nic.in ru kihab register beng session hapo ka gov.in. Dengan sapen i biang thamai marba ka website kala change kila chana ka ba thamai te kitu kiba ada register wan shwaru ki have register thamai biang lada ki kwa ban apply ya kan ga kam SI in Delhi Police ba Central Armed Police Force te ka online application kelas dang adu sau tarik berkan kod ar pratarik jong banai march mentau banai te kan don por bhala da ki kwa ban apply nam ta kini post jongi SI in Delhi Police and Central Armed Police Force te ka last date ban and time receive of online application kan dai ar pratarik te wadam up hadu kan last date te hapo kitu ki tarik te sapandap no ban register kane ka online payment ro ka free nam ta ki SCST kan date mdan kam su bisai spandap bank schedule of computer examination kan dai au banai me khandai spo khatlai me arjar apsau ladap pu lupai ka tarik ban exam ta ngan peng tu mdan kam man puli ka tai Sub Inspector GD in CPF ada post karis pay skill of level 6 kadai kat nemo bain ada pai lupa katulop katu ada mention live sana jar sauspa ka pay skill katu hadu shila khat arajar sauspa kane kade group B kane ka GD Sub Inspector GCPF kadai group B haka Sub Inspector Executive jong ka Delhi Police bide male and female kadai group C tamba katulop kadai ju live sana jar sauspa adu shila khat arajar sauspa kan dia tangkap pay skill mau menpat ong re ka allowance kens ka allowance lai kana kham bun shu ang ne page untai ki number of post tesa ka weru an kan mau banong ba ya ka Delhi Police kan mau ki bakwa ban apply nam ta ka SI in Delhi Police pidon kam ya ka driving license LMV lada pimdon pinam yo ban apply piyo tang ye kinegi GD tengen page kan ke post nam ta ka Delhi Police te jong kishenrang ang tu ladap ail pa ki pus tengi la ban apply bitang GST balada pitrim laban yurung ka UR biang ga H ka e baro labrung UR ladap mishim ya ka relaxation te gitu ki pus te khandai ST total baro jong ka UR resan penriu te kente semester Delhi Police female kidunai ST yang sau UR pra te kane ka bun bede kre po sub inspector GD in CAPF Tegine kidan BSF, CSF, CRPF, ITBP, SSB. Tegine ru phap nang phap kadon ka choice por pendam phap jet preferences pinjit ningkong nya kanu pinjit ningkong ga CSF ne pinjit ningkong CRPF ne pinjit balai ga ITBP ne pinjit ba saw ga SSB ne kum tatar phap I preferences sibul dan lami pinjo ka CSF ne pinjo BSF ne yo CRPF ne kan jong ka shongkat kum ka sim jing sim preference ka jong P ta ka daw da kan mau banjit preference ba te ka Delhi Police kan mau lada phim don driving license phinom la ban jet te mud lada phim don driving license phila ban jit tang ye kan ka Sub Inspector GD in CAPF kidon gine way are lai sausan ta kine hi ta kan mau tang ka way exam pinjo way tang ka way amde ri bang ba pinjo apply le baro kade bitang ka way pinjo bitang ka way na ka to ka max ko jong P sa page kit ko preference da pilong eligible pilong qualify sayo ka way ni gine kay tegi post bayang ne ada pa lupa ST ang tay ada pa lupa ST kine gar post ST BSF male kan mau ba kan tay percent rang gila apply male group saw ST female line CSF male chispa nyau female khatar male proply female saw male khatlai female R male sun female R SSB ITP bro antuna puli te baro gilong R spa nyau R jong gishenrang bat R play jong ki kentei kobre jong ka ST kategori ada ka UR gimar kendon bagi mah ka UR ru te ka UR total jong gishenrang re
khasau khandai lai bat kan the de sis pa ar huwe tum lang baro te ka shong ka jing jit choice ku jong phi ape ki number ki babon ki pus ka BSF ka online pas of RUR rup sau ST dan CSF sans pa propulai spanyo ka buntam ka CISF ST ru then CRPF sans pasan puwe propulai dan ITBP prapuwe la khat lai hamduna mil SSB lai penriu lasan tu hamduna te sakan mau one page ba batsa apply te baro kita talpus ki dei bade 1000 way te all India nya ta 1000 way te phya page ka ST bat ke UR la phi he ka marks ka jong phi candidates selected in appointment for post of SI in CAPF are liable to serve anywhere in India mo anywhere in India hang no ro kat ba phi yo mo amde re bong ba phin yo pan jet kat ba ki pha phya ban lai tengin page biang sepo teng da dimension pa for the post of sub inspector Delhi Police reservation is available for ex-servicemen nam tagi ex-servicemen ru ki you hapo ka Delhi Police national citizenship citizen of India Nepal Bhutan to ke katum don kam age limit the crucial age limit according to age limit proposed is 20 to 25 kemawa kasnem kandai arpo or arpsans nem te kadon ke age relaxation sans nem te kan long ben arpo hadu lai post nem plus te san long no lai post nem tila da piang don hapo ka lai post nem pinang la ben job apply ya ka post SI jong ka CPF ba Delhi Police mama pa hinel da tho SCST sans nem ka age relaxation temun ba kan debe arpo hadu lai post nem te ku kwa ben apply la da kang biang kas nem sa apply te ka date of birth kin page be naka matriculation ko jong phi matriculation certificate ko jong phi kin check nang tu kin sa ken maki then sak e biang gabaron kam ne process certification format certificate men kam essential qualification given pass with bachelor degree ta in sabun bakali ga neru dengan batai lupa by education qualification for all post is bachelor degree from a recognized university within the bachelor tidak don ki mempat bachelor ro ki badang ab result tengnel ong ada ong ba the candidate who have appear in their bachelor degree kidang appear or equivalent exemption can also apply kila aban apply mo ki final year ki 6 semester ta however they must possess essential qualification on or before the court of date tang ba ki diban yo pada kita gi maksud jujong pi hadu shitrik mana pra arjar opsau hadu hang tu ki diban yo ma ki diban tikna ba ka result ka jongki kala diban yo hadu shitrik mana pra arjar opsau kila aban apply te kitu ki bam nang shong ki barang let bachelor menta kibade jong ka final year kila aban apply kila da kya tikna ba kin yo result hau banai ba pra sekan mau kata kitu ki bokwa ban apply kan mau kan ka free phila ba ban apply tang ban yo experience malai to exam hila kwa ban apply jadi de ban apply amde re ban utang te ka de la pinang ban apply online hi phila apply la pinang te phable po cyber kalur bitang kata ka bai cyber hi de non kam masui ya ka bai registration te ka website ka de ssc.gov.in ngan sapen i andang ada batai kini baro ngan sa play hapo kata ka website ka batmai kam de ju ka wai mo kane sis patangka ka datang nam tagi general candidate ndrai nam tagi SC ST kare free non kam masu bisa ai kan mau gi pu sa po SSC nam tagi SC ST non kam su bisa ai kare bit free ben non kam su ai the center of examination pila banyo be shelong tangla da pendap slam palat pila banyo sugoti shongat kum ka jing pendap jong phi the scheme of examination kine scheme of examination kan de paper 1 barka paper 2 kinon artali kan don exam shwa tekin ken mitang naga exam mereka standard test ka jing mare bro amdon maga era paper 2 and detail medical examination tapi itu ba kan don ka general intelligence and reasoning sanpo question sanpo mark simak general knowledge and general awareness sanpo mark or sanpo question sanpo mark simak ka wai ka question quantitative aptitude sanpo question sanpo mark English comprehension sanpo question sanpo mark ar kan ta epor tekadan paper 2 bade English language and comprehension ar spa question ar spa mark ar kan ta ka turu kan don ru kan negative marking kan mau kitu bampat jumlin le exam komputer kan don kan negative marking ka bolong 0.5 ka wai question la rapi bakla in paper 1 and paper 2 hampir atli don negative marking
Mark score bagi candidate is computer based examination kadai komputer lapan khil komputer lap formalize kata komputer ke kum ka marks ken sapen mi tai. Dan kibadai NCC kin your extra percentage 10 marks for C certificate, 6 marks for B, 4 marks for A certificate. Sekan mau ke NCC kin yo. Tek syllabus lo keladon kene ya kene laban yo na pok website hi kene ka syllabus indicate syllabus of computer based examination kene keladon lupa baik hapo ka ssc.gov.in pilawan download nang tu. Am don kam banda batai kata page paper 1 paper 2 ladon baro. Tes ka haj pada yang ne physical standard test and physical endurance test tu pom. Male candidate except those who are listed. Okay, candidate to all candidate belonging to Shil tribe. Kadai Shispa and Rupo are point san tu. Kahaj Shispa and Rupo are point san. Kane la ada relaxation mo la mention all candidate belong to Shil tribe. Shispa and Rupo are point san. Kan mau apa kata kahaj ada batai. Female candidate except those indicate serial number 5 and 6 Shispa san punyo. Tekin matai kan tay kadai Shispa all female candidate belonging to Shil tribe. Okay, nam tai kan tay kadai Shispa san busau mo belonging to Shil tribe. I kan tay kadai Shispa san busau i senrang Shil tribe kadai Shispa and Rupo ar point san. Kan mau bahaya kata ada batai. Ka wait kin sakhen yung babat ka haj an wait kin yakhen kadai benilong kaju. For male candidate ki physical endurance test pada ki kita ki physical endurance kamau gini kim don marks mo gini kita tang ban qualify ka marks kadai bitang ka exam ben. For male candidate pihak mare Shispa meter in under 16 second. Tep nang ta kadon sa ka Ruspa meter pihak mare 0.5 hapok kan 0.5 minutes. Kadon sa ka long jumps I lie chances pihak pendep ya ka 3.65 meter. Kadon sa ka high jump pihak penla ya ka 1.2 meter in 3 chances. Kita nam tak senrang. Bar ka shot put 16 lbs 4.5 meter in 3 chances. Then ki female candidate kan 100 meter race in 18 seconds, 800 meter race in 4 minutes, long jump 2.7 meter in 3 chances, high jump 0.9 meter in 3 chances. Kitu gidai ki physical endurance test ki senrang bat ki kentai. There shall be no minimum requirement for chest. Non kam chest le ki kentai ma. Okay, relaxation don kamre. Medical standard of post medical examination kane tang dala qualify hi non kam batai kinsa check himaki na de kapor non kam batai re gitu bro. Admission examination non kamre te ki ID shouldn't come manra academic card but kine kawe ni kine ID and either Aadhaar or voter ID phabanra akpor late to exam lang kunta amsha epi kawe ni kine non kam manra bro. Then application signature poster document verification kene tang da pila qualify pila poyu pila ban po ya ka document verification pe hangne la da ailpa ba de pidi ben tho ya ka preferences. The candidate shall be required to indicate their preference post force phap tho ma kine la da ailpa baina some standard police kade A, some inspector border police force de B, CISF de C, CRPF de D, ITBP de E, sastra simabal de F. Te pihak I de gini de PI shau D ne PI shau C ne pihak I ba first choice second choice third choice preferences ki ong kata te sakan mau banjet ba nam ta ki choice yung P te ki document te gem tai matriculation certificate educational qualification order letter respect of equivalent curriculation okay kitu ki certificate bara caste certificate driving license nam ta ka Delhi police okay undertaking katu lanang yo hi discharge certificate non kamre candidate belonging special categories non kamre tam non kamre gitu baro la nang gitu non mon kam ni don kam te pesatip hi anda phila poi hadu ka medical document verification ni ke ka qualifying mark kane ka qualifying mark kade you are like 4%, all other categories are 4%, are 4% ma qualifying marks tama phia ban score bun namar ba kan Q ka qualifying mark. Minimum qualifying mark paper 1 paper 2 without adding bonus mark as applicable to NCC candidate are as follow. Kade R 4% nam ta gitu berarti R 4%. Te gitu don kam itu ada batai load don kam show tang gitu
kita gitu hi ngatrai pila syai bah gitu nyipatai jongal ada kuat apply siap lek cepok ke website ssc.gov.in dengan lek mentah pe website pen EAP ke website ke batmai yang ni lek mentah tekan ne ke website ke batmai mo siap register biang sai sisin ada pimpat dep register mo ya kan ne ada pidep ya kabarim mut ba siap register biang thamai biang sai sisin ssc.gov.in kene ke ka website ke batmai dalam pinang ban hi register hi suk bah dalek mobile te persang hi karbala pandap gijunan kambaro pimnang te hable be cyber adon ne login or register hable hang tu phya pandap thamai biang sai sisin lada ada pandap mensuaru hable thamai biang te don kring gitu te kan mau bah gitu ba set penja password set penja tendala depan register da kan mau ban save da bu bah nomor kin mi bun gipus phya apply biang doju biang te dala penja penjenjar biang hadin te kan don hang lehi ka kipus kelawan la dapi kwa ban download ikatu ka PDF ban pulih hai katu filaban page sapo kala don hang le kane notice of sub inspector di police dan central police force 2024 te klik hang tu sa pulih hai katu sa yo igi detail baro namta katu ka SIN Delhi Police dan CAPF kan mau ban klik hane login or register ban apply namta ne push fiab register soalade sa apply pandap idun kamera kelas j kan dai arfra tarik mta banahi arjar sa tangini jumtip kule subun